الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، الذي أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ولو كره الكافرون ولو كره من كره. عباد الله، أوصيكم ونفسي المذنب الخاطئ بتقوى الله عز وجل، وأحثكم على طاعته، وأستفتح بالذي هو خير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يقول الله تعالى في محكم تنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يقول الله تعالى في آياته: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. Mahulima jamaah berhormat, munahi tukbal tanyu in puji serta seribu-ribu pagsyukur pamahasud si Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Tuhan mapatut pupujihun, serta Tuhan mapatut aagsuan tutukbalan simpag sarang syukur sin kitanyo. Demikian hitukbal tanyo in salawat iwan salam hapanghu na to Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mabut pa ahli keluarganya, kasahabatannya, patattapun tanyo in pagmabuka pamahasud si Allah subhanahu wa ta'ala, huminang sindia akan salta umanib simpiang langan. Mga umat Islam, iplak simahasud si Allah subhanahu wa ta'ala halom sin Quran, surat Taha, bilang ini biasa parati padduman sin kita niyo, yinangan kita sin Allah subhanahu wa ta'ala padduman mangini kaaniban ta, way pagduwarwa in result in katujuhan sin kabuhi tanyo di naman hadunya
awla na tuod adlaw akhirat magparuntungan katan insyaallah subhanahu wa ta'ala biiznillah. Amunin ayat nasabut takaina ha surat Taha, wa man a'rada an dzikri hisiu in mialling nanay kuri dain haparda akan ko fa inna lahu ma'isyatan dangka bunal tuud dihilan na mu'siyah atawakan in kabuhi niya di hadunya dangka bukun masanyang halom kaliruan wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma ibana adlaw gana in siya a'ma butari ma kita sungpat sin ayat mamungin tauyaun amuin nang liulakad amuin mianling simulang hadiakan sin Allah subhanahu wa ta'ala impamung nyaritu adlaw gana Rabbi lima hasyartani a'ma o Tuhanku mahiyaku biyuhi mo paadlaw ini mutari ma kita simma kita aku ritu hadunya in jawabkannya simmahasud si Allah subhanahu wa ta'ala kadzalika atatska ayatuna panasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa dimatung in ayat namu pamandu namu maun kaymo sagawa unin hinang mo liu pamusya wala kau miyagad ha pamandu namu hadiakan sin sara sin Allah subhanahu wa ta'ala lapay impanghu na to Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadamikyan yan lupahon namu desap kau liu pamu impamandu namu awak to kaurit tuhadunya adlaw ini in ikaw kalupahan namu sarta in ikaw buhiun namu mutari ma kita sabab sinamin uno sabab sin mianling kau tiyay kuran mo impamandu namu ini mga umat Islam biasa parati hinangan kita sinallahu subhanahu wa ta'ala aturan guide kato formula in uno yang langan sinallahu subhanahu wa ta'ala saraknya aun waktu hapangatud mo inyaun marayaw sagawa hapangatud sin sarak sinallahu subhanahu wa ta'ala yang langan niya bukon marayaw suway mo aniban sabab yattu ko biitaan sinallahu subhanahu wa ta'ala padduman niya un nakabuhi mo apabila yaun neglect mo disregard mo impamandu sinallahu subhanahu wa ta'ala bialabi mo in kabayaan mo in kapuruzanan mo di hadunya buat malingkan in guwa mo dan tutuod in ikaw dangka mukun kau masanyang sabab bitan kau asal sinallahu subhanahu wa ta'ala wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dangka isiu in mialling tiyay kurannya impamandu namu dangka dong sinallahu subhanahu wa ta'ala in kabuhi niya di hadunya dangka unim mana sindang ka halawm kaliruan mukun siya masanyang maha kaluan din katutan niya
Maganyam-anyam impikilan niya, sumud palong simpangatayan. May talong niya hikuan. Mukun saun marayawin hinang niya. Langgal sara. Biyanglangan sin Allah subhanahu wa ta'ala, biyanglangan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, sagawa, nagmaynat doon kanya. In kasanyangan, pagdunya, mang mukitaon in zahir niya, in lahir niya, kakitaan mo in siya halom kasanyangan. Marayaw in pamaybay niya, iban sasakatan niya maamo, iban simpag-usahan niya, mangbihat ulong mo, di mag-atap, iban simbiyay sinallahu subhanahu wa ta'ala halom sin Quran mahamul liha surat Taha. In sa kaula-ula, in ayat yaun di mo madastipay, atau akan maghawal-hawal in pangatayan mo sabab kikita mo kanya in kasanyangan simpagdunya yaun doon kanya. Uthman in ayat sinallahu subhanahu wa ta'ala na may taikato. Waman a'rada an zikri hisyusyuin niyaling tiyay kuran niya impamando sinallahu subhanahu wa ta'ala, impamando sin agama, impamando sin Quran, impamando sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa inna lahu ma'isyatan dangka. Tiubad sinallahu subhanahu wa ta'ala ayat ini. Fa inna lahu ma'isyatan dangka. Tiubad niya. Biyay taantud kita sinallahu subhanahu wa ta'ala, munal tuud in kabuhi niya dangka halom kaliruan. Sakali, kakitaan mo hatao yaun, marayaw impamaybay, halahil niya, naghihinang siya sinlanggal sara, patuhan niya Rabbul Alamin. Manjar, unin bayta ka to i-counteracta. Sabab di makadari mamaytain Quran. Simbukon munal atawakan di niya majustify. Inuuno-uno bayta sin Quran iban hadis sin junjungan na to Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hurubun niya, majustify niya in hikarwa in kainapusan. Uno-uno imbayta sin dua ini mabunal sadya di kapulihan. Apabila kau makita tay manghud mo, naghihinang sinlanggal sara, sintuhan tani Rabbul Alamin. Sakali, hapangatod sin kita, halahil niya in siya halong kasanyangan. Biitan kita simpangho na to Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rawat Tabarani wa Ahmad wal Bayhaqi bisnadin hasan anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza ra'aytumur rajula yu'tihi Allahu ma yuhib wa huwa muqimun ala ma'siyatihi fa'lamu anna dhalika istidraj. Thumma qara'a qawla Allah ta'ala falamma nasu ma dhukkiru bih fatahna 'alaihim abwaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah fa idza hum mublisun. Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, apabila makita kamu hambuuk tao, apabila makita kamu hambuk usog, hati ni hambuk tao, babae na ka atawakan usog,
Muslim ka atawakan kafir. Sakali ya Rasulullah. Yu'tihi Allahu ma yuhib. Liuhulan siya, dihilan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala sin ununuin kabayaan niya diha dunya. Nayat tunain evidence na kula. Yu'tihi Allahu ma yuhib. Liuhulan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala sin kabayaan niya diha dunya. Wa huwa muqimun ala ma'siyatih. In kahalan sin tauyan. Naghinang siya sin maksiat langgal sarak patuhan niya Rabbul Alamin. Ingatan ni ulong sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inbihan dagbus pagtawagon siya istidraj. Unim mana sin istidraj? Layam siya sin Allah Ta'ala diuhulan in kabayaan. Impagtawag hatu istidraj. Mangkaw makita tao. Naghihinang langgal sara. Biyabaytaan siya. Inyan mangi. Lianggal niya, hinang niya. Di na siya kumahagad. Sakali kita muruon kanya in kasambo simpag ula-ula masanyang siya. Yaon siya magmaap, nag-uusaha. Singanda riba, magmaap. Nag-uusaha sin 5-6 bukon halal. Nag-uusaha sinamin pag-usaha, pag-akal, pag-anya niya. Sa kakitaan mo in kahalan niya, masanyang. Inagi kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, pagtawagon niyan istidraj. Isin nagbayta, Rasul taniyo sallallahu alaihi wasallam, inyan law niya, diuhulan siya sin Allah Ta'ala, sarta pialayam-layam siya diha dunya. Manjari. Summa qara'a immahuli niya ang pagyassasin Rasul sallallahu alaihi wasallam in ayat sin Tuhan na to Rabbul Alamin. Falamma nasu ma dhukkiru bih hatatkala kaya lupahan nila na saka naglupa-lupa na sila. Sinamuin ayat sara yagpatuntum kanila liupa nila wala nila iyakat patahna alaihim abwaba kulli shay. Iukab na mo na kanila inkatan, kalawang-lawangan, sin kabayaan nila. Di man sila kumahagad, bisan sila baytaan. Inyaon mangi, inyaon haram, inyaon bukum marayo. Sa jumul-jul na sila, huminang sinyat to. Gaman iukaban na kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala inkatan, kababayaan nila. Diuhulan na sila. Hatta idha parihu bima utu. Sehingga kiuyagan na sila karena nadauhat nila na inkatan, kababayaan nila. Laung sinallahu ta'ala akhadnakum bagda. Kawaun na mu'sadda sila tarkadjot. Di na sila kumahagad. Bisan sila patumtuman, baytaan. Diuhulan na sila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Doon man sila diuhulan. Nakawa nila na inkatan, kababayaan nila. Sarta, kiuyagan na sila. Long sin Allah ta'ala, kawaun na mo sadya kamu tarkadjud. Unim maana simbagta. Kawaun na mo kamu tarkadjud, mapatay kamu, misan kamu makapagtawbat. Wal iyazu billah. Makabuka.
mapatay sila wala misan nagapagtawbat sin kakahinang nila. Ikarwa, imana simbagta, kawaon na mo sila tarkadyot, mapatay sila halom hinang maksiyat. Makabuka, dahil na sabab yan, padduman daytaan kita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bangkaw makita tao, naghinang sinlanggal sara, sakali marayaw in kabuhianan niya di hadun niya, long sin anggalis ayaw ko matimtik. As long musumingod ako kaniya, bisanin siya o naghihinang ini, bukon marayaw. Pianglangan sin Allah Ta'ala, masanyang din kabuhianan niya. Magtawbat mayan ako. Ayaw ko sumingod. Sabab biyabaitan kau asal sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, iban sin Rasul. Sabab mga kiulungan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inagamatan niyo. Very simple. Hinangan kita niyo padduman undang-undang. Hakabuhi niyo hauno-uno kahalan. Hapag muamalat, hapag dagang, hapag usaha. Ayari impadduman undang-undang beitaan kita sinsara. Kalubain kita mahailan aun waktu. Dumatong kato sakali yung sa impadduman ini, makaawil kita, makaanib kita. Unin bay ta kato sinsara. Al-haramu la yadum. Wa idha dama la yanfa. Unin hati ini. In haram di siya kumakal. Di siya lumugay. Fa idha dama la yanfa. In parkala haram, apabila siya lumugay doon hatauyaon, di papagmumpaatun sinallahu ta'ala kanya. Biya dinin hantang niya. Hammuuk tao, nag-usaha, simbukon, halal, pianglangan sinsara sinallahu subhanahu wa ta'ala. Nag-usaha sin ganda riba. Imutang ta. Ingatan nyo. Inkangian sin mag-usaha ganda riba. Mataud hadis na mayta. Sa insaluhay-luhay na. Insa baba na sagaan-gaan na siksa haadlaw gana-gana. Hatao maggaganda riba. Magmaaf katus darya bukun afin na may hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amuin tao yaun magmaaf biya dasin zina niya hiina ni. Subhanallah. Amo na to insagaan-gaan dusa. Bangkaw nagganda riba biya da hiyalal mo hiina mo. Wal iyadu billah. Inna Allah subhanahu wa ta'ala diklag niya halom sin Quran. Nung sinallahu subhanahu wa ta'ala, yamhaqur riba wa yurbis sadakat. In nagdidiling nag-uusaha sin parkala riba, yamhaq. Juja na unda sinallahu subhanahu wa ta'ala. Wa yurbis sadakat, iban papagbarakatun sinallahu subhanahu wa ta'ala. Amin tao nag-uusaha, dahin hatiranan, malano, wayroong pag-akal, wayroong pagtipo, dahin usaha, halal. Wayurbis sadakat, papagbarakaton sinallahu subhanahu wa ta'ala. Nasakali, dihilan ko badduman sinagama mo, hasupaya kauri mahailan, bang kumakita, pahambok tayo manghud mo. Naghinang sa sinlanggal sara, sa yaun in, kabuhianan niya masanyang hapangatod mo halahil ni nagbaynat doon kan bitaan kau sinsara kaidah al haramu la yadum wa idha dama la yanfa
imparkala haram, di siya kumakal, di palugayon sinallahu ta'ala doon kayo. Apabila palugayon sinallahu ta'ala, mahambok tauyaon in haram, di niya papagmumpaaton. Wayroong barakat, sin kabuhi niya, wayroong barakat, sin usahan niya, wayroong barakat, sin kabuhi niya. Amuyat timman. Biya din hantang ni. Hinilang kau langgal sara. Ibutang ta nag-usaha kau hamo kuntiranan marayaw yaunin pag-akal, yaunin pagputing, yaunin katan. Sakali nakausaha kau, mataod. Kitaon ta kuno, in kaide ni justifiyon ta. In haram, di siya kumakkal. Mang siya kumakkal, pakakkalon sinallahu ta'ala, patauyaon, di niya papagmumpaaton. Nakausaha kau, kahapon, tunga milyon hibutang ta, mo'y mataod. Sa hapiranan bukom marayo, magmaap. May ni, nagtagha. In anak mo, nagdura pa sa 2 taon, yato na hospital. Wala mo yato na imangkan. Gimasto ka 700,000 na lugit pa ko. Sabab biyamay saan ko sinsara, layan pa, di papagmumpaaton kay mo sinallahu subhanahu wa ta'ala. Manzari, mang upama hapangatod mo, intauyaon, limahil doon kanya in kasanyangan, yato na siyabot in ayat. Baitaan kita simpangho na to Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mang kumakita ambuk tao. In siya naghihinang sinlanggal sara, sakali, yaon, kikita mo in kahalan niya masanyang law sin Nabi Muhammad, ayaw kamu matipo. Istidraj. In yan, pialayam-layam siya sinallahu ta'ala, diuhulan siya sinallahu ta'ala. Ang karay. Hawak po siya patumtuman. May paan, di na siya kumakan. Mahuli niya, duhulan na tuod sa sinallahu ta'ala. Sabab di na siya kumakan. Amuyat itong mga kiaulungan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Impadduman, undang-undang sinallahu subhanahu wa ta'ala. Mangtan yung maagad, way buli rapat, di naman hadun niya magkasanyangan kita. Manjari. Insiyap putakain na, ayat sinallahu subhanahu wa ta'ala. Yisiyu-siyuin nanaykuri. Wala kimahagad. Sa simulang hadiakan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Aw ni sa ayat, baitaan kita sinallahu subhanahu wa ta'ala. In kaina siya putta, mangkaw naghinang sinlanggal sara sinallahu ta'ala in kabuhianan mudangka bukon masanyang halom kau kaliruan. In ayat isap ini suratun nahal kabakan ta ayat kasyaman tagpito. Mga kwala yang lupaan sinallahu ta'ala. Paraman sinallahu subhanahu wa ta'ala. Man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibah وَلَنَزِّيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Allahu Akbar. Hisyusyuin naghinang amal salih. Diha dunya. Sibu darin hapihak usuk atau akan babai. Hahalin siya matan beriman. Yari imbay tak gato sinallahu ta'ala. Falanuhyannahu hayatan tayyibah. Tan tutuod, biya kusog sinallahu ta'ala tawqid. Tan tutuod, way pagduwarwa. Dihilan na mo sila, anugharaan na mo, amin tauyaon naghihinang amal salih, ilan simpurna beriman.
anugharaan namo sila kabuhi di hadunya sin kabuhi masanyang. Isun nagbaita Allah Ta'ala. Bangkaw naghinang amal saleh. Sa tain ikaw beriman, anugharaan kau sin Allah Ta'ala kabuhianan di hadunya masanyang. Ang masukbat sin ayat. Wala nadziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Iban tan tutuod way pagduarwa. Tawkid tiya kusog ni sinallahu ta'ala in kaptangan niya. Asal na makusog nagduruhon na. Tan tutuod tumbasan na mo kanila in kakahinang nila. Di hadun niya di tuwaad law kana sin sarayaw-rayaw tutungbasan. Kisin nagbayta ito. Allah subhanahu wa ta'ala. Bangkaw miyagad sin pamarinta sin Allah subhanahu wa ta'ala. Naghinang kau amal salih, unin maana sin amal salih. Kamaasan tanyo pagpakayon in kalimay. Uto inda paghinang makamu amal salih. Imana sin amal salih, laung sin mga sila ulama, at-ta'ah. Wa amalul khair wal ihsan law sin kaibanan ulama tasmul jami' at-ta'a wal khair wal ihsan impagyanun lawnya amal salih al amal salih nakandut niya inkatan pagtaat patuhan Rabbul Alamin nakandut niya impagtawa kung paghinang marayaw nakandut inkatan aming pagtawa kung al ihsan pagmarayaw pagkakahinang. Nabang nadilan upama, matao din hinang amal salih. Nagpatindog kau masjid, kanganan si al-amalus salih. Nagpakali kau tubig, mahinang mo yaon al-amalus salih, sadaka jariyah. Mapatay kau yatto nagaanod-anod in karayawan harap kayo. Magbahinang kau madrasa damit yan. Sabab bitan kita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis niya. Inna mimma yalhaqul mu'min min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi ilman allamahu wa nasyara. Bunal tuud magad patao nawafat. Dain ha mga karayawan niya magad kanya. Balom sinamin lupa punod. Mangaun ilmu kaya panghindo niya sarta kaya pasaplag niya. Pamanga kaguruhan tan. Kikarwa. Aw masjidan bana bang siya nakapatindog nakapahinang masjid. Bukod sa timaanan niya amin isa-isa mo piatindog mo. Sa lapayin kita ni bisanda kuman hambuk pilak. Bangkaw nakatabang tulus ikhlas. Bang mayan tulus ikhlas. Aw masjidan bana bangkaw nakatabang nagpahinang masjid. Kikatu. Aw baitan li ibnis sabili bana bangkaw nakapahinang bay batao niya sa parati mga anak ay tamion anak ini yatim wayron kailubay nila pahinangan damit yan atawakan long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam aw kitaban warasahu aw mushafan warasahu bangkaw nakahinang tapay-tapay kitab kaya pasaplag mo damit yan atawakan nahran ajra nakapahinang kau tubig kali. Sumampain karayawan. Immahuli niya lang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam o sadakatan akhrajaha min mali fi sihhatihi. Bangkaw nakapagmura, nakapagsadak ka, waktu kaw amin buhi pa. Magmaap, hindi ka to, magmaap. Balikan ko rin sin salawat. Hindi ka to, subay makatumtuming mga kaanakanta, ando, yari mga badyo, hiapo, hiama, hisadak kata niyo. Hoon marayaw rin niya to sa gawa. Inlari tuod marayaw bang amin buhi bakaw pamahakit kaw. Sarap beitan ko simpat duman undang-undang sinsara. Hatungod sinamin nikmat yan ugara kay mo sinallahu subhanahu wa ta'ala. Very simple in philosophy niya haagamatan. Bihay ni impamandang sin agama. Hatungod sin nikmat amin di kato. Antalil mali idha amsaktaha, fa idha anfaktaha fal malu lak. Inaalta salugay kaya kaputan mo, tiya tao mo.
tumtuma bukon payan kayo mo. Wayroon bahagi mo bisan limasin. Sa kaino tiyataw mo halom sin bangko, halom sin aparadol, halom sin Samsonite, wayroon bahagi mo magmaak. Insugpat, sin undang-undang sin sara. Paida anfaktaha palmalulak. Hatungod sin asa mo amin nikmat, yanong harak kayo mo sin Allah Ta'ala. Bang mo kaya pamahagi, inasa yan kayo mo na. Amo ya sin logic, sin nikmat. Dain naman haasa, dain naman hauno-uno. Kabun na kabungang kahoy. Sa luhayan, iaakul mo. Kaya tao mo bukon pa kayo mo, mayroong pabahagi mo. Sa bang mo, kaya pamahagi na. Inyan tumtuma deposit mo at lawa ka na kan. Ni lawaon sinallahu subhanahu wa ta'ala, bisan tingian. Bang mayan tulus ikhlas. Ipakita kayo mo sinallahu subhanahu wa ta'ala. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ. Inuuno-uno na, napaunan niyo karayawan. Mattupa Allah subhanahu wa ta'ala, tajiduhu inda Allah. Kabakan niyo raim pahala dito, ahadarat sinallahu subhanahu wa ta'ala. Murah-murahan, bangmayan kita niyo hidayatan sinallahu ta'ala, sarta anugharaan ti'but taw kasi, uminang sin al-amalu salih, sarta umanib sinamin beta gato sinallahu ta'ala asurat utaha bangmayan amin di kita dagpakan sin kabuhianan dangka halom kaliruan wa aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر وأشكره وهو الذي وعد المزيد لمن شكر. عباد الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر وأخرجوا هب الدنيا من قلوبكم فإنه إذا استولى أسر. وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا عليه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم دمر اليهود ومن حالفهم. اللهم دمر اليهود ومن حالفهم. اللهم من أراد خيرا للمسلمين فوفقه لكل خير ومن أراد غير ذلك فخذه أخذ عزيز مقتدر واجعل دائرة السوء تدور عليهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ارفع بنا راية الإسلام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.